I asked Fisher, where do you want to go? We have to find you asylum somewhere. He said, of course, the first place I want to go is Serbia. On je došao kao 15-godišnjak, ali šampion Sjedinjenih Američkih Država u seniorskoj konkurenciji. I prvo što je bilo, što mi je rekao, kakva smešna zemlja, niko ne govori engleski. Pretpostavka i prognoza njegov sekundanta da će on biti među prvom šestoricom, mi smo to prepričavali kao dobar vic. Bili smo najrazvijenija šapska zemlja sveta. Ovde je počeo međunarodnu karijeru sa Portorožom. Kad je došao u Jugoslaviju, kad ide ulicama pa svi se okreću za njim, odjedanput je došao do uverenja da to s čime se on bavi nije ono što je on mislio kad je bio u Americi. Dobio drugu predstavu o šahu i drugu predstavu o sebi. Dobio samopouzdanje. Mr. Spassky, are you feeling well for the championship? Spassky je sve učinio, i Eve i organizacija se me sačuva. Pred meč on je sedeo i dalje u Los Angelesu, a trebalo je da leti na Island iz Njujorka. Rekao, ovaj čovjek će da upropasti svoju životnu šansu ni za šta. 85% u Americi je navijalo za Spasskog, jel me čujete? I tek kad je Fischer krenuo da pobeđuje, kad je 5 partija uzastopci koliko je dobio, onda se to preokrenulo. S druge strane, najviše telegrama podrške je dobio iz Sovjetskog saveza, neverovatno. The United States had 7 people in its history of the United States of America who got a ticker tape parade. One of those is Bobby Fischer. That's how famous he was. Bila je, kako bi rekao, želja kod nekih federacija, našto Sovjetskog saveza, da ga uklone ako mogu bez borbe. On je imao podršku svoje federacije, on je imao podršku svoje sredine. On je bio jedini prvak sveta u istoriji čiji uslovi nisu prihvaćeni. Da je urote bilo, sigurno jeste, da. Smatraju da to što on 92. godine u Jugoslaviji igra, da je to revanš meč. Kad je počela preskonferencija, Fischer je onog momenta dobio telegram iz Amerike i na telegramu je bilo strogo poručeno njemu da odmah mora da se vrati u Sjedinjene Države. Fischer je na očigled cele sale koja je bila puna u hotelu Milačer pljunuo na taj akt. I tu je sebi potpisao to što je potpisao. He was running from the US government from 1992 until 2003, 2004. They wanted to get him for one reason, and that was because he had violated a presidential order. But playing chess was only a crime in America. Od svoje zemlje je doživao najveće uvrede. Njegov kraj je bio mizeran. Ja lično mislim da je on ubijen.